Assalamualaikum guys. Ni cucur yang hanya guna 4 bahan je, iaitu cukup rasa, belacan, kunyit hidup, cukup rasa, belacan, kunyit hidup. 3 bahan saja. 3 bahan saja. Tapi kalau yang untungnya, kalau tak ada serbuk kunyit, dia boleh juga masak kan. Rasanya sedikit pedas lah sedikit, tapi it's okay lah sebab letak cukup rasa. Kalau letak Ajinomoto tak tahu lagi macam mana. Cukup rasa, belacan, kunyit hidup berapa biji. Okay, not bad lah. Okay guys.